ए यो अलि नेटवर्क नलाइन ठाउँ रहेछ म अहिले चामुनारायणतिर छु आजदेखि एउटा सप्ताह सुरु छ अनि अहिले छुट्टी नदिनु सहज पनि छ कि अहिले चाहिँ अब त्यस्तो एकदम शान्त हुन्छ भने गएर अर्काले पिठा खाने हुन्छ सजिलो त होइन पछि त किन पछि त्यही बेला थाहा हुन्छ त्यो काठ के लाग्छ ल अब हामीलाई त अब यहाँ के बनाउनु पर्छ त्यो हाम्रो घर नेक छ नि त्यो ढलाङमा उक्लिएन गाडी यो यति फरक भयो यो बाटो मैले आउँदाखेरि देखेको मैले एक्लै गर्नु यो कपडा चढा अहिले पकाएर ल्याउँ नि जलम समुद्रहरूले परम पात्रको पञ्चपात्रको जल भरेको भए ती जलहरूले पञ्चामृतम वाद्यमौर्यं पञ्चामृतं श्रीखण्डनं चन्दनं लेपनं ज्योतिर्पर्वशाचिनी मातृका देवता श्राद्ध कर्म पर्वशाचिनी दीपनं नैवेद्यसु श्रीलहनु सदैव सर्वदा नैवेद्यं सूर्येण यागच्छया तिष्ठता रथं स्वस्तिरो वरदो भवसर्वदेवता सर्वशास्त्री दीपनारायणाय यागच्छया प्रतिवचनं तदनुगणिः पहिला पितृ
मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जति वनानि पश्यन् Sorry, Gurupada. त्यो पत्नीलाई यसो सबै हामी त्यो बत्ती भन्दा नि ये सैन्यमध्ये मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ति। यो नजानी माथि सार्नु पर्ने हो कि? हो त्यो अलिक सबैले सक्नुपर्छ शिवालमा चाहिँ नानी के बेला? यहाँबाट फेर न नभएदेखि स्थानतिरको त्यो लिङ्गमा लिएर गएर बाँधिदिने प्रथम दिवसमा छौँ आउनुहोस् भित्र हामीले नान्दीमुखी श्राद्ध लगायतका पुराङ्गका कार्यहरू गरिसकेका छौँ अब गौदान गरेर मण्डप पूजनलाई प्रारम्भ गर्छौँ आजबाट नै हाम्रो पुस्तक पनि हामी फुकाउने छौँ पुस्तक खोलेर आजबाट पाठ पारायण कथा प्रवचन श्रवण गर्नेछौँ अब अलमल नगरिकन विलम्ब नगरिकन हामी गोदान गरेर हामी कर्मलाई अगाडि बढाउनेछौँ जय भक्तवत्सल भगवानको जय करपात्र बनाउँदै गर्छ आएपछि अनि गर्दै गर्छ करपात्र यसो छोइरहनु छैन ओम जदेवा देवा हे नन्ददेवा सस्क्रमा भयम अग्निमा तस्मादेन सो विश्वान मुंसत गोवास जदेवा जिनत्मेना पवित्रस्तो वैष्णव सुरदुर्वह ओम जवोसि जास्म देखो जवारा तीर दिवे तो अंतर्जात पृथ्वीता संबंधन लोका इतराणि रूपोसिन व्यातम
यसण निखाण मुमै खाण सर्नो कमै खाण त्यहाँ तिनवटा कुसुम रह पवित्रो वा श्रवा स्नाङ्गतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाय अभ्यन्तर शुचि ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो लति राखिदिनु सबै आइपुग्यो ल गोमुल्य द्रव्य र आचन चाहिँ है भर्खर गाउँ खाएर आएको हो कि भनेर आचन गरेर छुट्टै छ भने छुट्टै गर्नुहोस् त्यो चढाउने जलले हुँदैन हात धुने त्यो पानी फ्यालिदिनु यता चढाउनु प्रयोग नगर्ने मेरो चाहिँ कौडिल्य गोत्र हो आफूले गोत्रले भइहाल्छ गोत्राय पूर्वतसंप्रत्यन्तव्यं सम्प्रति तत्सन्नमते गुणाभित्र राखिनु सक्यो गुण गहन जाने गयो यानि कानि जपापानि जन्मान्तर्गता जातानि सर्व साधिनी गुरुले
हरिः ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरापः शान्तिरापः शान्तिर्वसुदयः शान्तिः शान्तिः सतिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव सन्तन्तानि पहिचान गर्न सके पनि नसके पनि उहाँहरू सबैलाई भगवान्ले आफ्नो धाम प्रदान गर्नुहोस्। कोही पनि हाम्रो कुलमा दुर्गति परेर बस्न नपरोस्, सम्पूर्ण कल्याण होस् भनेर भगवान् गणेशजी त्यसै आफ्ना कुलदेवता इष्ट देवताहरूलाई सम्झिनुहोस्। हामी मन्त्र पढ्छौँ है। पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्च्यो अरिष्टनेमिः सुखिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीमन्मङ्गलाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम माता पितृतरुणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्मप्रदानदेवेभ्यो नमः। ओम सुमुखस्वैकदन्तस्य सिद्ध्यर्थंच लक्ष्मी नारायण तथा ब्राह्मण वदनार बिंदा श्रीकृष्ण भांगमय मूर्ति भूतस्य साक्षात् भगवद रूपस्य गोविंद प्रीति आविर्भूतस्य सर्वविध कामना पूर्वकस्य श्रीमद् भागवतस्य साप्ताहिक श्रवण विधिना अद्यारभ्य सप्तम दिन पर्यंतम यथा संभव सप्तम दिन पर्यंतम यथा संभव सप्ताह श्रीमद्भागवत महापुराण पाठपारायण कथा प्रवचनं करिष्ये तदङ्गत्वेन स्वस्तिवाचनं पुण्यावाचनम् आचरति वर्णकर्मं तथा निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं रक्षाकरणार्थं गणपति ब्रह्मादि सहित नवग्रह सप्तचिरंजी सर्वतोभद्रमण्डल बृहस्पति मैत्रेय धवा त्रय्यारुणि काश्यपा राम शिष्यकृत प्रण स्वयं हरित नारद पूजना महाधार पीठ पुस्तक व्यास त्यसपछि अब अर्घ त्यसलाई भुइँमा छोडिदिने अर्घको पूजा गर्ने अर्घमा जल चढाउने केही पनि हुन्छ क्षीरको साग्राणी नदी चन्दन सदा दुर्वासिदा शैव अष्टाङ्गो उच्यते ओम दशकलात्मनि पतिमण्डलाय नमः द्वादशकलात्मनि सूर्यमण्डलाय नमः षोडशकलात्मनि चन्द्रमण्डलाय नमः सकलवते गन्धाजलपुष्पाणि समर्पयामि तीर्थजलहरू मिसिएकै होला नि हुन्छ समुद्रा समुद्रां प्रदर्श्य अगाडि एउटा तुला राखेर त्यहाँ भगवान् सूर्यलाई पूजा गर्नुहोस्। ओम कृष्णेन सावर्तमानो निवेशान्नमृतं मृतं च हिरण्येन सीतार्थेन देवो जाति भुवनानि तस्य न ओम भगवते श्री
सूर्यनारायणाय नमः यहाँ अर्घ यसो अलिकति सुनेर चलाइए ओम ऐं सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकम महिमा भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर श्री सूर्यनारायणाय नमः अब एकैचोटि गर्नु यसै प्राणाम पाद सौमने विप्रवाद करो बेट छेमाण तुय कर संस्कार तो कर ये शेषा कर्म करा करा हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम विष्णु पुनः विशेषद मम गृहे करिष्यमाण अस्य समस्त पूर्वपूर्वजानां प्राप्त स्वास्व गतीनां पितॄणां भगवत उत्तम लोक वैकुंठ नाम प्राप्त्यर्थं तथा श्रुति शुद्ध प्राण फल प्राप्त्यर्थं नैरुच्य दीर्घायु आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं समस्त कामना सिद्ध्यर्थं दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापकसमनार्थं इत्यादि नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थं लक्ष्य श्री पुराण पुस्तकं प्रीति द्वारा सर्वाधिक प्राप्त्यर्थं क्रियमाणे चिन्मय सप्ताह ज्ञान महायज्ञ कर्मणि कर्मणि गणेश वाचक उपासक तथा पाठादि कर्म कर्तुं पुण्यवाचनार्थं च नानानां गोत्रनानां सर्वो ब्राह्मणानेवि चन्दन पुष्पक्षत वस्त्रादि द्रव्ययुष्मान् अहं वृणे हजुरले भने युष्मान् अहं वृणे ओम मृतास्म यथा विहितं कर्म कुरुत ओम यथा ज्ञानेन करवाम तथा पुण्यः वाचनं च वाचयिष्ये ओम वाच्यतां नतै ध्यान राखिनु गणेशलाई टीका लगाउनु ओ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः यो अर्थ आएको जस्तो किन यस्तो आएको दिष्ट दिनु पर्यो सकेसम्म मिलेसम्म
प्राप्त्यर्थं करिष्यमाण श्रीमद्भागवत सप्ताह महायज्ञ विधिना श्रीमद्भागवत महापुराण पाठपारायण तथा प्रवचन श्रवणं तथा च मण्डपे स्थापित देवदेवतानां पूजन तथा च ब्राह्मणद्वारा प्रतिदिनं रुद्राभिषेकं तथा च श्रीशुक्लयजुर्वेद पाठपारायणादि कर्मणि हजुरले भन्ने भो ब्राह्मणाः अस्माकं गृहे ॐ पुण्याहं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ पुण्याहं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ पुण्याहं भवन्तः ब्रुवन्तु। हाम्रो घरमा हे ब्राह्मण तपाईँहरूले पुण्य होस् भनेर भनिदिनुहोस् है, त्यसरी कार्य गरिदिनुहोस् है भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुभएको। अब हामी यो क्रममा पर्दछौँ। ॐ पुण्याहं हरिः ओम पुनन्तु मा देवगणाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेद पुनीहिमा स्वस्त्रिया विनाशाख्य लोक कल्याण सिद्धिदा विनायक प्रयानितं धाम स्वस्तिं रोन्दन पुरुषार्थ संकुल सिद्धिरस्तु। फेरि भन्ने भो ब्राह्मणाः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। सागरस्य त्वयारिद्धिर्महालक्ष्मीकदा सम्पूर्णा सुप्रभा च तां चरिद्धिं रोन्दन पुरुषार्थ संकल्प सिद्धिरस्तु। फेरि भन्ने भो ब्राह्मणाः अस्माकं गृहे ॐ समृद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ समृद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ समृद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तु। ॐ समृद्धताम् ॐ समृद्धताम् ॐ समृद्धताम् ॐ सत्रस्य धीरस्य गन्मज्योतिरमृता अभूव दिवं पृथिव्या अध्यारुहामा विदाम देवान् सज्योतिः वेदितसद्दीपाते संग्रान्तो राव पर्वणि अधिगुदिमावनते तान्तवृद्धिं नोन्दन अध्यय पुरुषार्थ संग्रसिद्धरस्य फेरि भो ब्राह्मणाः अस्माकं गृहे ॐ वृद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ वृद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ वृद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तु। ॐ विद्यताम् ॐ विद्यताम् ॐ विद्यताम् ॐ जयिषन् समाधिपत्यं समे मन्य समे भाम समे वसमे वसमे जेमा समे महिमा समे परिमा समे प्रतिमा समे परिक्रमा समे द्राणिमा समे वृद्धं समे वृद्धि समे जज्ञेन कल्पनाम दिव्यामुद्रिताय तत्कल्याणं पुरातनं ऋषिः सर्वगन्धर्व तत्कल्याणं पुरोन्तन पुरुषार्थ संगम सिद्धिरस्तु। फेरि भन्ने भो ब्राह्मणाः अस्माकं गृहे ॐ कल्याणं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ कल्याणं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ कल्याणं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ कल्याणं ॐ कल्याणं ॐ कल्याणं ॐ जयिष्यन् वाचं कल्याणेन पदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यः गुसोद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुर्य भूया समयं मे नाम समृद्धतामुपमादो नमतु। संध्यासुरविभक्तौ च यथा शान्तिर्धराजदण्डे तथा च देवदेवानां तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु न तां च शान्तिं ब्रुवन्तु न पुरुषार्थ संकल्पसिद्धिरस्तु। फेरि भो ब्राह्मणाः अस्माकं गृहे ॐ शान्तिं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ शान्तिं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ शान्तिं भवन्तः ब्रुवन्तु ॐ शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।
सरित्पत्तेश्च या कन्या या सुवृषशृङ्खरे स्थिता सर्वसौख्यवती लक्ष्मी तां श्रियं च ब्रुवन्तु न पुरुच्चारितसङ्कल्पसिद्धिरस्तु भो ब्राह्मणाः श्रीः श्रयताम् ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ल गणेशजीमा राखिदिनु गणेश गुरु सबैले टीका लगाइदिनु पर्ला हजुरले बोल्ने वाचन प्रसाद खनिता जस्मै चतुवाखनाम्यहम् इन्दानिथजनैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः नत्र अब बिहाजन गरेन भने अहिले भ्याइँदैन फेरि हजुर नमः बत्तीमा चढाइदिनु अब हामी गणेशजीको पूजा गर्ने सङ्कल्प पुष्पाञ्जली लिने हरि ओम तत्सद ओम तत्सद ओम तत्सद ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु विष्णु अद्य पुरुषार्थ सङ्कल्प सिद्धिरस्तु पुरुषार्थ सङ्कल्पिता कर्मण यसलाई फुल अक्षताले पूजा गर्दै रहौँ पीठ देवता पूजा ओम तीव्रायै नमः ओम ज्वालिन्यै नमः ओम नन्दायै नमः ओम भोगदायै नमः ओम कामरूपिण्यै नमः ओम सत्यायै नमः ओम उग्रायै नमः ओम तेजवत्यै नमः खुलेर हात जोड्यौँ गणेशजीको ध्यान ओम एकदम स्वरूपकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशङ्कुशधरं देवं ध्याय सिद्धिविनायकं ध्यानार्थे पुष्पाणि सर्वै सिद्धिपति सदा श्रीमन्मगणाधिपतये नमः यसो हात देखाइदिउँ ओम विनायक नमस्ते तो मामल सम्भव यहाँ मया कलाम पूजां ग्रहण सुरसप्ताहमा आवायामि श्रीमन्मगणाधिपतये नमः आसन पुष्पटुक्रा नारार तस्मायितं मोरिताहार विभूषितं स्वर्णसिंहासनं चारुकृत्यं प्रतिगृहता आसनं सर्वै श्रीमन्मगणाधिपतये नमः पाद्यम् ओम गौरीप्रिया नमस्ते तो शङ्करप्रिया सर्वदा वद्य पाद्यं मया दत्तं ग्रहण प्रदप्रिय पाद्यं सर्वै श्रीमन्मगणाधिपतये नमः अर्घको जलप्रदम् उद्दिश्य देवेश गन्धपुष्पाय चतुर्विधं ग्रहणार्घ्य मया दत्तं सर्वसिद्धिप्रदो अर्घ्यं सर्वै श्रीमन्मगणाधिपतये नमः पञ्चामृत ओम नानं पञ्चामृत देवग्रहण गन्नाकन्नाथनाथ सर्वज्ञ कृपाण परिपूज्यता फिर शुद्ध जल स्नानयान्ते स्तोकनान्यं जल सर्वै श्रीमन्मगणाधिपतये नमः नमस्तेस्तु ओम इव वक्त्र नमस्तेस्तु ओम मूषकवाहन नमस्तेस्तु ओम कुमार गुरो तुभ्यं नमोस्तु ओम चतुर्थी स नमोस्तु ते काण्डात् प्रवहन्ति वर्ग परस्वे दुर्गतम शासन सतेन च खुलेर हात जोडिदिने ओम रक्ष रक्ष ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्ष भक्तानां कर्ता त्राता भवानवाद द्वैमात्र कृपा सिन्धु षण्मात्र ग्रज प्रभु वर्धतं परं दैवाञ्छितं मानि ल अब कलशको पूजा गर्ने भित्र कलश मात्र बाँकी छ है जस्तो लागेको छ कलश नै लिएर आउने अब पूजा गर्दा दुईटैले त्यहाँ सँगसँगै गरिदिनु कतिगुणा पश्चिम पानी असुविधा महिना पैसे आजिर कलसम जाता विष्णु पुनर्जा नृत्य साना सदन दुजोदार विष्णु विष्णुमा विस्ताद रही जल इमम मेवर्ण सुदे हम विद्या समिरडा तम अवस्युरा चके सर्वस्वदे ज्या ओ खदे हे पूर्वा जाता देवी श्रीगम पुरामलेनु बवृणांग गो सदम धामा अनि सप्त जति दुईटैमा राख्नु ल उतार यो दुईटै दस हो पञ्चरत्न हामी त्यसपछि ओम हिरण्यगर्भ सर्वतारि भूतजात पत्रिका सिद्ध सदाधार पृथ्वीनाम देवांश देवायिका विधेयमा पुगी फलम सुपाडी छ त हजुर त्यता दुईटा पछि वर्णम सांगम सपरिवारम साइदम सस्तिकम पूजयामि अपाम पतये वरुणाय नमः त्यो कलशको सबैतिर छोइदिनु छ अनि त्यसपछि सबैले पूजा गर्नु ओम कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रसमासिदा मुनि गजतितो ब्रह्मा मध्यमाति गणस्मिता कुक्षुतुसारा सप्त शब्दव्या सुन्दरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तुसमासिदा अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुटी कृतदा आयन्तु देवपूजार्थं दुरिताक्षकाल कलशे वरुणाद्यावै देवताभ्यो न आसनं समर्पयामि समान आयुः प्रमोखीः यथा काम फलप्रदात् तत्प्रदात् नियम पूजन कर्तुं मे जलद्भवत् सान्निध्यं प्रमेदेव प्रसन्नो सर्वदा कलशे वरुणाद्यावै देवताभ्यो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम पूर्वे रक्त गोविंद आग्नेयं धरणीधरयं रस्तवाराव नारसिंहतुलेदे वारिणेन्दु रस्तवायो मत्सुदं परिसिद्धता सिद्धशानं दुर्गाद्रा ऊर्ध्वं गोवर्धनस्य हस्तात् मैदर एवं दश दिशो रक्षित वासुदेव जनार्दनः
ओम रक्षोणं बलगहनं पंचमी विदवहं तमनुग्रामी जम्मे निष्ठो समाते जगाने तमहं विद्यानि जम्मे समारोति स्वानो जगाने तमहं तमनुग्रामी जगन्मे समन्दो जम समन्दो जगाने तमहं तमनुग्रामी जम्मे स्वातो जम स्वातो निगानो गद्यंग्रामी ओम स्वराज समनास ब्रह्म ग्राम देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो वास्तु देवताभ्यो नमः आसमनीयं समर्पयामि पंचामृतस्नानं समर्पयामि पंचामृतस्नानान्ते शुद्धदक्षिणानि समर्पयामि कलशस्य कलशनाधिष्ठादिभ्यो नमः कर्मणि विभिन्नताया सिद्धये साधे प्रतिदेवता जगजीवाल विनायिते बन्धुलोकपाल सहित पाल सहित नवग्रह पूजनम अहम करिष्ये पक्षला ओम मनोजो त्रिजता देवा कामो प्रतिष्ठा आद्यादि नवग्रह सर्वसदान संज्ञान आद्यता गणपति लोकपाल बापु छत्र देवतीला जगजीवाल सहित सूर्या भवन्तु सीतारतेन धीरे जाति भोनारी बसेन ओम जपा कुसुमकासं काश्मीरमा तिथि तपाईले सर पावले सूर्यमावयम भूर्वस कलिंग देशमा काश्मीरको अर्थमा सूर्य आएका चाहिँ त्यता सूर्याय सूर्यमावय स्थापना विदित्समा अब सेतो अक्षता र सोममावयम भूर्वस इमातिर आद्रेस गोत्र शुक्लवर्ण भो सोमय आएका चाहिँ दिच सोमायन सोममावयम स्थापयामि रातो मंगल ओम अग्नि मूलादि भाग तत्वहि प्रतिदायमा भगवतविनति ओम भूर्वस औति दिस्व भारताज गुरस्त्र रक्तवर्ण भौमय यगचैतिक भौमायनं भौम आवेमि स्थापयामि बुधलयदि ओम मौजुद साइने प्रजागहि तमिष्टापूर्वे संवत्सरिका मेंचासु सत्यात्र सुजे राक्षिमान सिसिदन ओम भूर्वस मगध देशव आद्रेस गोत्रति हरितवर्ण भौमुदय यगचैतिक बुधायनं बुधमावेमि स्थापयामि ओम बृहस्पति अतिचतुर्यो आदिमदिवादि ब्रह्मजनि दिव्यदासपसवितपदा तस्मात् द्रोणं देहि ब्रह्म उपायमग्नितस्य बेसुपैकते द्रोणितस्य दृष्ट्वा ओम भूर्वस सिन्धुदेशो अङ्ग्रेसमुद्रा पीतवर्ण भूपुरो यागचैतिक प्रसुदेन विष्णावायमि स्थापयामि ओम अन्नातरि सुतरसम्भ्रमा विवेचब्रह्मया समन्त्र अभिदेतनिषद्लिङ्गेन्द्रियवान पुष्पमन्दसं जिन्देन पैमतमदो भूर्वस भूलप्रदेशो भारतोत्तर शुक्लमण भूसुप्रे यागचैतिक शुक्लायन शुक्लमायमि स्थापयामि ओम संयोगे विदर्शयाम उद्विदा संजरसंग्रह ओम भूर्वसौराट विष्णुकाशेन प्रणमण भूसंचर यागचैतिक संचरायन संचरायमि स्थापयामि ओम कयानस्द्रावो अदूति सदाविदा सकाकयस्य चाविदा भूर्वस राठिन पुरुत पैचिनस गोत्र प्रणमण भोराव यागचैतिक रावे नम राममावयमि स्थापयामि ओम भूर्वस ओम केतुं प्रणन्न केतवे पेशो मध्य आविससि समखद्वि रजायदा भूर्वस अंतर्वेदि समद्वाजविनी गोत्र धूम्रवण के भोकेतो यागचैतिक केतवने केतुमावयमि स्थापयामि अब छोटा छोटे गर्छौँ अनि पूजा एकैचोटि चढाउँला हैन ओम त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं इन्दनामृतमुखे मार्तात भूर्वस ईश्वराय नमः ईश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि मध्ये ओम श्रीचन्द्रस्योन्या बहुरात्रे पार्श्विनचरण रूपसिन व्याप्तविष्णिकाणं मुमिखाणं सर्वलोकमिखाणं उमायिनं उमावे स्थापयामि चन्द्रमसे ओम जितकन्द प्रथमं जायमानो दशमुद्रा दुद्वापुरिकातसेन स्यापक्षार्षिबा उत्तरदिम जातन्दर्मणि स्कन्दाय स्कन्दम् आवाहयामि स्थापयामि ओम विष्णुराटं विष्णुं नवत्रतो विष्णु शिरसि विष्णु ध्रुवसि पण्हे विष्णुता विष्णवेन विष्णुम् आवाहयामि स्थापयामि ओम ब्रह्मजनानं प्रथमं तथा द्वितीयं सूर्योबेनावसन्न ओम अस्य विष्टासतसज्योनिं सतभ्य ब्रह्मणेन ब्रह्मणावे स्थापयामि ओम सुदखा इंद्रसगणो मर्द्वी सोम पिविद्रासुरविदान जय सतनो भवेतो न तुसाद भयं कृणो विसुतो न इंद्राय नमः इंद्रमावयमि स्थापयामि ओम यमाय तंग्रसदेवी देवते स्वाहा स्वाहा कर्माय स्वाहा कर्म पित्रे ओम यमाय नमः यमम् आवाहयामि स्थापयामि ओम कार्यकिरसि समुद्रस्या चित्या उन्नयामि समापद्रेण समखद विरोखदिः ओम कालाय नमः कालम् आवाहयामि स्थापयामि ओम चित्रापसु सत्यदेवारमसि ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तम् आवाहयामि स्थापयामि प्रत्यय देवता ओम अग्निदूतं प्राणिम् आवाहयामि स्थापयामि प्रजापतेन त्वदेतान्येन विश्वारूपाणि वदावल्जतनवधिसामद्रेण प्रजापतेन आवाहयामि स्थापयामि ओम नमस्तु सर्वेभ्यो जेके पृथिव्यञ्जयन्तर्षे जे दिव्येभ्यः सर्वेभ्यो सर्पायभ्यो नमः सर्पानावाहयामि स्थापयामि ओम ब्रह्मजनानं प्रथमोऽसात् विषिमत सुरचुबेनावसम्य अभिचासद्विसद्भ्यः ब्रह्मणेन ब्रह्मण आवाहयामि स्थापयामि अग्निरजायता भूतमाग्रापयामि